Hai menazi ibeting chua ilung ta pen menen main dikeu zikremingeu mamai gomara sam news kadere insa CHUNA Times biagana pungwangara daling Karabiting ke USD gu hangya pe to gabe pe former president Donald Trump ne saze Butler Pennsylvania ge election campaign bodi me wong dui lu za bam ge sampo wong bihi ge polici mak mene pchuto che ragi mi ka wong begene pe kun hazen bia de to ze za mi sunga pe de le ze sale Aipo pthok shabe pepe ze danain dikeu zikru kuchum kamai ge Donald Trump rally ge polici mak mene Donald Trump du to che ragi mi ka pegene rally te pe pi be pe minahang ke chai de le zai minahang na ka zam de le ge chuleng Trump ne ka du sui be sam apo pthok shabe pepe gene de to be klak rege pegai zai US Secret Service nai police ne nje che puka ka be zigene ko to be sam pegai de le US de gu hangya pe du remes pa me bo US Secret Service ne sa ze Donald Trump du to che ragi mi ka pe ze rally te ke be hala ko pa bam hu be gene gi mi ka pongole zai US Secret Service ne gi mi ka pe du kapset ne le ke chuleng Police ne saze polici mak pene te be gimi ze rifle gimi le za gimi ka pe pakak ze fit height chum hai na gane le ke chuleng Federal Bureau of Investigation FBI du apo du ge plam plana ka thai sigut rahange rezi pe ga de le ke chuleng FBI na plam plana ka thai sigut pe ge chi be ze Donald Trump du te chara gimi ka pe ze pating kum kai rahang pe Thomas Matthew Crook ne le ke chuleng Sige India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi nai opposition leader Rahul Gandhi ne zimain dikeu zikru me dain tak mai ting choge krai biting ge US de gu hanglia pe tu gai pe former president Donald Trump du de chen ra te be zigene nai lung mak pe sam du pe kai de leng Modi ne pugu social media platform X ke rogaize ma pa thong ma pe gene rensi ze tu kan se pe ze politics na ha sui gene ka deite be democracies ge pa bam ga le zai pe ze akang pe Trump je che ida ra de le ze rogai de ling Rahul Gandhi ne pugu social media platform X ke rogaize zimna pa thodi ko du de che ra te be chilu midong ga sang le zai ning ding ge le zai pe ze Trump je che ida ra de le ze X ke rogai de ling Anan Ambani ne pano kuba mai ge pakang menu ne pe kibo me ba chu rehe ga ma hangge ning dolak pe kala pe gai de le ipo unta na pe ba kala za watch mi ba ge kan ta ben chet pe mi hum be watch ket ke rangkang kro ko na pe be pano kuba ge hasang te za wa mali na hangge pe gai de le ipo luxury watches mi de zi te be mi ba ge kan ta ben chet che odomach piguit le brase Switzerland ge ne te le pe watch le za aize online ge minami songa mena kai ze bam de le Hasang to za Anan Ambani no kubege wang mera mene penui hange pe mi humbe pe watch social media platform misonga ge ka ke ze bam ba nui ne ngau de le India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne the nine dikeu zekru kuchum kammai ge no ka ge betariam sup arsirwat Anan Ambani na Radhikar Marchendu ka ge betariam Geo World Convention Center Mumbai ge tet ke bege Ambani ki bo kan ke teuze ka zo ga de le Apo hano kube tariam ge spiritual leaders mirase ka cham go ruisi ge ka tebe pura me political figures na celebrities ka dai re de dige panwizi tet mera mene wangze ka zo ga de le Zai PM Modi ne NDA sokri ne pak chumpe sokri te wang rai lu bachang Mumbai nam ding kyami wang be ralang ba guri de le Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zimain dikeu zikru me dain tak mai ge pugu social media platform X ka rogaize Ziribam district ke ka bok per raise huki magu nam ba kyang na ne CRPF go gri surum no za ka pege CRPF zawan minang ke chai di zai spam bok hazam bedege plunga la pusam rogaize agum be spam bo rege per kan suibe phogaize na kuleze rogai de le Chief Minister N Biren Singh ne saze India de ne IMS pa me pram pazet mahange panuring ting pepet kameze ngaizet makule za gwang de tu ku bok cha kumto ra kadal ma bong ne Indian sokri gospa minang ke tu chet ni bedege pasui shebanai ka tu shibasam chadi me kalak rege pegaize spa me ka hazam le na dage njet che idai ra klum to bamgule za rangai de le Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne zimain dikeu zikru medain tak mai ge pogu bodi pemram du kuang dui lu ze sam bi wang bege dagum batak ne sokri du kumto rakdal mabo Dimasa National Liberation Army nai Assam sokri de CE bamra peace agreement te ga di begu progress tingti guna pi ko dawang beta te ga de le anui hai mrane chigai ra ile jikum ting kum chang na ja ka kuchum kum chekyu je kai sna ge Assam sokri na Dimasa National Liberation Army ne ting kai lak chabe ten tuin ruira peace agreement sign te je dima ha so long ria ge di chu to su betare mi songa te wangze param pezet me lungbe ten to rasm re te ga de le
Himanta Biswa Sarma ne sakating migarai ze pugusokri ne peace agreement sign to ge bege sambria to ge be tewang sangkham ran renze dimasa padena mahange pathodi be di chun to chubem fui misonga le kai ule ke chuleng zai state na central government ne amele ne twin rigaira tato ru la le ke chuleng Congress kyang na ne zimain DQ zikreme dain tak mai ge MP Goraf Gogoi du Lok Sabha ge deputy leader hange klanga de leize Congress General Secretary KC Venugopal nen toimna da ge pechi gai de lei Aize Congress Party gu bampe chairperson Sonia Gandhi ne Lok Sabha gu speaker Om Birla da ge rope ga de lei Chige MP Kodiu Kunil Suresh du chief whip parliament ge party gu discipline ma pira pe hang klanga de lei zai MP Mani Chekam te gornai Dr Muhammad Jawad tu party ma pizza rehra kalanga de lei Euro Cup 2024 final match Spain na England maingit pui Berlin Olympia Stadium Germany gen thawang bege Spain na goal kana England da ge kagaize Euro Cup 2024 ngamni de lei Copa America 2024 final match Indian Standard Time ligumze na maiting cho kun tamingei pige Argentina na Colombia Hard Rock Stadium Miami Florida United States gen thago de lei Pigai zangkingani melei ne du to de lei azina lungta pen me na magumara sam news chuna time agena logai de lei